Haka kadwe trik ujleu araja ar uba renik tan lang do tongkar nong mi kmat jongkamau kerwat constituency haringkat ka new trip youth council jongkamau kerwat circle kelio ban IT yekitier baki mystery kinyo ban pendon kam ha ka bateri yeki kam ki baman la kasgi jongki yekini kitier mystery lamang lengba ke MLA scheme ki balala ban penyo lengba ka jing shim khia jong ka HYC ban yakren baru MLA ka thany hadien ka jing pinsngau jong ki samla baki yakendu jing na ka jing kerdu kam kerdu jam hakini ki asnem na ka daw ka jingwan len chop jong ka covid khat khandai kumta ka seng klem da penslam marmar ka lej ban pensngau hakma jong MLA bat na ka liang jong uru ulale ya ka budon kam bat manggerpang na ka benta jongki bat menta ka sngi ula yo ban sam ya kiti gitiar mystery shakisan pungon ha ka program ka balapan long ha community hall maukerwan Don jumut hakaba HYC tak mangi idon kecik temu idon kecik angur baru i bagi dia kilong kecik krilat kecik krilti kecik sedap mai desi ka karier kejauhi hakaba lesen bersua himpa berhak pandalam misteri pandal dia kita andre benda pandal dia kita dalam jauhi pandal jauhi hakaba persan dalam dalam lebih persan pada misteri kini kita akan tersyai lagi. Kini kita akan anjing lagi. Bagi dia pasangan kaum misteri. Namun apabila kita por, akabar dengan kelas 9, akabar dengan pasangan kaum misteri bersenai kau ikaduli. Pada kebarasa kita mahu menguatkan ini. Laka berkosnan untuk berkosnan dengan akabar memulai berkosnan ini. Hadu kita akan bersama kita ini. Akabar dengan sini bentuk kenal itu para kita dengan itu sarong. Untuk kita ini akabar dengan Senang, kerana dosa kita memiliki kita atau tempat para yang meribah ini, mereka berdosa kerana kita juga akan melakukan dalam misteri terpol. Misteri itu jadi sama. Dibanding kita, kita personal ini benar-benar. Kini kita kita berkenal ini, makin ke personal kenal ini hari dasar. Personal kita misteri, pada kebanyakan kita kalau makan makanan kamai Ngismu tu, makalam kabadi kalau kababahan bagi kam sokar barok, tehri kalau pelangong bagi kam sokar. Kamu nak ngidam, lain tu, sangat kino susnong hene setiap juli hene. Kapa patre kam sokar, kita nak mereka bapak kau boleh doakan, ngut patri kam sokar. Tikumno kalau pelangong, barok itu bagi kam sokar, Dia nak makan pesan. Bantre ka business hakamit hakayam ngamcu somtiak bantre sistem katno habakran don kakam idon kor kibit ko bantu don kor panjatia namar ba kibon ka bagi bagi hambre tre bantundan idon kor ko hak bagi tiak sawaje ban kersew ki driver ban lepek ki driver suntian ekali idon kor ko mahasat kali rajong kor ko kerki maksud kali namar hak hak ban duty ya kabangan mereka bukan betul army dan kita pahaman kisah baca apa kilai baca bantu biang kita bagi driver video dan ke duty teh kabang ini kita kamu lajong hakabang itu kabang bagi suatu bantu kita katno kadai ke kamu lajong kajing nong kadai ke jomai dan mereka kata ikwa kan ketui kisahlah yang berdua di tiar misteri ke bangsa ai hati Ira kami nanti bakal orang kecil motor, kan orang kecil mana kami nanti bakal orang kecil sana, jom di dia. Kalau dalam belajar kita samla, kibong dan sekolah sampai sehari belajar kita, idon segi himan jadi, idon ipa jadi, kini kita kita orang kecil motor. Kami nanti bakal kita tinggal malam kita lana. Ira ay kita kita bahan kita bahatam, kini ke Bosch company, kini ke company kita mesti kita bahatam. Kami nanti bakal Kinam penting ia bhi hati putri. Namanya air company kapak hatam nak company kedal baru hak
kaban senang di tiada tadi. Dengan kata ia tempat ini sim di tiada sim berkat kata ikut jumut. Hak kaban ke jumut toy lebih. Kisamlah kalau kita toy ke jing tersendiri. Ai kita siune ia kisamlah ke cuci. Kibalai kedua yang ai kibal pau yang sim lo ke jing kelang. Banya syakri ia kami ke cahaya beliau. Banya syakri ia kena kedong katahan ia para samlah. Hak kaban ke perkemau yang banyak penerang air dan kisamlah.